Mapenzi will make you even have butterflies. Yes. Yeah, mapenzi will make you things wild. Yes. Mapenzi will make you uncomfortable. Yes. Mapenzi will make you feel like you are not yourself. Unajisahau bwana. Ukarigagwo ni ati oguo uraigua. Iwe ndio tuma nginya mundu agazukia wira. Yeah, when that Cupid arrow is not a joke. Yes. Yeah, for those who have really experienced love, they know what we are talking about, but for the horoi poroi. For the horoi poroi wanasema nini? Ati butterflies go. Butterflies nendo. Akoria gikwira atiriri. Wendo ti mucetho. Taru ndagweria gikwira you know wendo nduri limitation. No haria wendaga guidance na wendaga control. Tondu gutire mundu utangienda. Ona kana kurite atia kana hana atia kana ikarite atia tondu kwenda. Yes. Nanyita. There is what we call the agape love. Unaona hiyo? Hiyo sasa ni ile ambayo iko na ukristiano ndani yake. Na kuna hii ingine sasa ambayo mimi ukwambiaga inatukua abused everywhere. Na wasted. Yes. Wasted everywhere. Yes. And ndio ekire abagiriria nakyo. Edagweria that idea of falling in love with love. Diari kanore itago. Last. No. No. There is another name. I'll come with it. The idea of falling in love with the idea of being in love. Yes. There is that word that we usually use. Last. Last tigati last. Ria gwiciragia ni tawi wendo ini by the way. Itawata muthoni. Nĩ tũgwetha rĩtwa rĩu nĩ ngũkana rĩtwa ihũthũ ũrĩa kuna nĩ Gĩitaliano. Nĩ Gĩitaliano rĩu kĩu. Ũgeciragia atĩ nĩ wendo wĩnaguo. No nĩ wĩna wendo wa kĩ idea kĩu gĩa kwenda. No anyita. Nĩ idea ĩyo ya kwenda wĩnayo. Wĩna idea ĩyo na nĩyo fallete in love. Yes. Nayo. No basically ũngĩtuĩrio wega mũndũ akana kĩndũ gĩtagwo kĩrĩa list ya maũndũ marĩa mũndũ agũkorwo namo endete rĩ. Wendo rĩ. Na kĩũndũ kĩu by the way ona nĩ kĩkinyagĩra ona arĩa mahikanĩtie. Ndiũ kana nĩwamenya? Yes.